Hari siya jing nakaliang jing nyum suy di syu ban pun sai mo namar kayun bar ko we. Nakaliang jing ka liang sensya ba kum kaliang sa kala manjuri kan ka bil stang mangin pha sya u lat jong ka jala lengba jong ka district council affairs. Iknang ban ubeng ya kan ka jing bom su thu. Jadi ketika jing nyalam bakla jong ki katu kan ni ba kham tam e mangin pun sya ye ki pat ba. Haka badai bat kenika anan bel nginum sim barok kawi ka amin ben mar ka jong bahan ngin sim pang ki katu kat ni kebala kedo ke bah ladon ki bah ya lambak lah ke bedai baketa ke baki ongka ceiling mo kai gini ka ceiling ke badan haka section 16 jongka Castles Autonomous Council administration and regulation ak arajar ak way kenika an ke melepas dakai isi ke badam ni dakai KHDC hakini kisnam ke beladap kalau bu ya kata ke benta bahkan doi bandan ke ceiling kemut ke jengbu limit mo ni kata ke jengbu bentah baki hima ki raj bat ki shnong kin ai ki jakarat ini jaka pat ba syakin kinu ki rishimat mo baik labu yakni nama kisnam ki beladab kam simladal lanu kono jing te lakam lani ka regulation lani kata ka mo ka jing parking baki hima lani ki raj bat ki shnong kin ai ki jakarat ini ki jakapat ba syakin rishimat lani syakin kinu ki kunbun bat kumtang li iya kisam beladab baki po bat ki spa akar ka jaka ka badai ban yo ki pat ba kala lek penban sekiru simet dan di tang seki katu kat ni ki kenhun bat de la takadaru baka ki isi ke bare makan ka angla bu ya kan ka ceiling bat kala bu ru ya ka kendon mo banyak kendu ya ki hima ya ki ra bat ki snong banyak keren kumno mengin bu no ada kan ka ceiling susu ka jing pensai ya kan ka ceiling kemut kajing limit ini kajing bu ya kata ka bagi nama kajing he hadu kat no ke hima ki lawan ai ya kini ki kendo pat ba sekiru simet dan ya sekiru ki kenhun toh kumta hadi kini ka ji kendu bat kini ki hima ki rai bat ki snong mo ka bagi ong ta in consultation tabakam simla ong pat de banyo jing mujur naki namar bak ladon kini ka consultation ka ji kendu kumta nyala bu no nak kata ka ceiling mo tu ka ceiling kan dia taka nibu limit ke jungi kat no ka iraj ki hima kisong ket ai jaka aba ki deban ai ya ki deki jaka ba ke jungi nang ta susu akan ka amendment la bu ru ada amendment ke jungi la bu ru bana ka benta man ai ki jaka raj syaka sokar jela syaka district council bat syaka sokar padeng nakam ta kini jingdon kam ki bedai ka roy ka pat ki de nakalo ki surok mo tak banong ki hospital ki ba wanra de ki bor sarkar kini ka land amendment kanum kham sakai kanum trekam kini ka ceiling nam ta jom ki saka wai pat ngila buru balada ki hima ki rai bat ki snong ongno ki nam ta ki homestay nakam ta ki industry nam ta ki resort ki hotel nam ta ki school ki don pat ke baka hima ki baka raj ke snong ke idon kam ke baka jaka ke baka khamhe banyak kini mo ke baka khamhe yakini ki bala don kam shisha ka an ka sya yaki bakila bande kumta tangba ki dei ban yo jung det ani ki dei banyak kendu ani banyak selok suwa marka esu komiti jongka district council ti halor kini ki mentang ka ban ong kan ke por baka kam ke jingi ke kot tanghang ta tang bang ibu bang fix ya ka ceiling ababu iklimat kanungin ai yano kin ai kumno kin ai menuban soy ya kita ki agreement menuban soy ya kita ka jingete kular ban ai kini ki jaka ki puta kumno ki ya te ki jingkular ni kumno ki pundon kam barok ka bor ka syong ki hima kira da kisnong kam ni ka kam ka jungi kita mo tang ba ka section ka ba raba ba khandai pat ka ong naka principal at ka balawan ra asna ba dar kuai ka long bara dalam kini kini banyo ya ke dosi nak district council ya ke ba ki bo ni ki hima kira ki lek untang ke balak untang tengok ka ban ong kan ke por ba kamban kanu ke jeng penduk no ya ke bor jeng ki hima ki rat bar kisna